na official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rubavu aho dusangayo inkuru ifite umutwe ugira uti Rubavu yafatanywe ibiro 19 by'urumogi yaragiye gukwirakwiza mu baturage. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'abaturage bo mu karere ka Rubavu yaburijemo ikwirakwizwa ry'urumogi rupima ibiro 19 rwari rwinjijwe mu gihugu ruvanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko rwafatanywe umusore w'imyaka 19 y'amavuko mu mudugudu wa Ruhara akagari ka Kageshi mu murenge wa Busasamana agana saa 7 n'igice z'amanywa biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati abaturage bahaye amakuru polisi ko hari abasore babiri bambutse umupaka baturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifashishije inzira zitemewe. Umwe muri bo uhetse igikapu utarafite igikapu babonye ahita yiruka byatumye bagira amakenga batanga amakuru. Abapolisi barebye mu gikapu cy'uwo musore basangamo imifuka 2 irimo urumogi niko guhita atabwa muri yombi. Amaze gufatwa yemeye ko urumogi bafatanwe ari ibiro 19 bari bavanye mu gihugu cy'abaturanyi ariko katari urwe ahubwo ari kiraka cyo kwikorera yarahawe na mugenzi bari bari kumwe watorotse kandi katarazi aho bari barujyanye. SP Karekezi yaburiye abakomeje kwishora mu bicuruzi bw'ibiyobyabwenge ko bakwiye kuzibukira bagakora ibyemewe kuko bahagurukiwe ibikorwa byo kubafata bizakomeza kufatanya n'izindi nzego z'abaturage ndetse n'ubufatanye n'abaturage bagashyikirizwa ubutabera. Yashimiye abaturage bamaze gusobanukirwa ingaruka z'ibiyobyabwenge ku muryango nyarwanda batangira amakuru ku gihe agatuma ibikorwa byo kubikwirakwiza biburizwamo. Aboneraho kubashishikariza gukomeza uwo muco mwiza wo kugira uruhare mu kwicungira umutekano buri wese abijisho rya mugenzi we bagakomera ibyaha bitaraba kandi bagatangira amakuru ku gihe kandi vuba. Uwafashwe yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Busasamana kugira ngo akomeze iperereza mu gihe hakifashishwa mugenzi we hagishakishwa mugenzi we watorotse kugira ngo nawe afatwe. Mu Rwanda urumogi rushyirwa mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye aho uhamejwe n'urukiko ibikorwa byo kubikora kubihinga kubihindura kubitunda kubibika kubiha undi cyangwa kubigurisha mu gihugu ahanishwa igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30. Turacyari mu makuru hano ku Mena official tugiye kuba tuyakomereza kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti ni mu karere ka Rusizi aho dusanga inkuru ifite umutwe utarakekwaho gutema umugore bahanye gatanya amuhora ko yanze ko baryamana. Umugabo wo mu karere ka Rusizi yatawe muri yombi akekwaho gutema no gukomeretsa ku gahanga umugore bahanye gatanya agakekwa ko bapfuye ko umugore yanze ko bakora imibonano mpuzabitsina. Byabereye mu mudugudu wa Gataramo akagari ka Rusambu umurenge wa Nyakarenza akarere ka Rusizi. Uyu mugabo w'imyaka 53 n'umugore w'imyaka 56 bari barahanye gatanya. Umugabo ahita ajya gupagasa mu karere ka Kayonza aza kurwara asubira mu rugo umugore aramwakira aramwondora. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 23/2025 abaturanyi bumvise umugore atabaza babimenyesha ubuyobozi. Bageze iwe basanga ari kuruka amaraso ndetse ari no kuva amaraso ku gahanga. Ababonye uyu mugore bakeka ko uwahoze ari umugabo we ashobora kuba yaramukubise mu bice bitandukanye by'umubiri ari nabyo byatumye aruka amaraso. Umugore yahise yoherezwa ku kigo nderabuzima cya Nyakarenzo babona birakomeye bamwohereza ku bitaro bya Gihundwe nabyo byamwohereje ku bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHK. Abaganga baramukurikirana babonye atangiye koroherwa bamwohereza ku bitaro bya CHIB. Umugabo amaze kubona ko ibyo yakoze bikomeye yishyikirije urwego rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Gashonga atabwa muri yombi.
abaturanyi b'uyu mugabo n'umugore n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bavuga ko bapfuye uyu mugore ko yanze ko baryamana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Dushimirimana Jean Baptiste yabwiye igihe ko umugabo yashyikirijwe RIB ikamuta muri yombi. Ati inama dutanga ni uko abantu bahanye gatanya badakwiye kongera kubana kuko baba barafashe umwanzuro wo gutandukana kuko bananiranywe. Ikindi ni ugusaba abaturage kwirinda amakimbirane, abafite ibyo batumvikanaho bakagera ubuyobozi bukabafasha. Uyu mugabo yatawe muri yombi n'umugore we bahanye gatanya bamaze imyaka myinshi babana nk'umugore n'umugabo ndetse bafitanye abana bakuru barimo n'abiga mu mashuri yisumbuye. Tujya gukomereza n'ubundi mu karere ka Rubavu aho n'ubundi dufitanye isano n'inkuru turimo tubagezaho, aho polisi yaje kuba ita muri yombi abajura bagera kuri 12. Abantu 12 bakekwaho kwiba telefoni z'abaturage bakanabangamira umutekano w'abashoferi batwaye imizigo bataye muri yombi mu bice bitandukanye by'umurenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu. Aba bajura n'abateza urugomo bafashwe muri operasiyo yateguwe na polisi y'u Rwanda gufatanya n'izindi nzego zishinzwe umutekano mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki 25 Werurwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yatangarije ikinyamakuru igihe ko batangije igikorwa cyo gukumira no gufata abantu babangamira umutekano w'abaturage. Ati ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano twatangiye igikorwa cyo gukumira no gufata abantu babangamira umutekano w'abashoferi batwaye imizigo ndetse n'abashumba bateza urugomo bakambura abantu telefoni mu bice bitandukanye by'umurenge wa Nyakiriba. Yakomeje agira ati ku ikubitiro ry'iki gikorwa hafashwe abantu 12, aho 7 bazira kubangamira abashoferi bapakurura imizigo ku modoka zigenda, naho 5 ni abashumba bateza urugomo mu baturage. Abo bose barimo gukurikiranwa kugira ngo barebe niba bari mu bari basanzwe bazwiho urugomo cyangwa insubiracyaha, bityo bashyikirizwe ubutabera. Ahamya kandi ko abandi bazasanga ari inzererezi bazajyanwa mu kigo ngororamuco cy'ibanze kizwi nka Transit Center kugira ngo bagororwe. SP Karekezi yavuze ko iki gikorwa gikomeje kuko hari abandi bagishakishwa cyane ko bigaragara ko hari urubyiruko rwinshi rushobora kuba ruri muri iyi myitwarire mibi ishingiye ku burangare n'ubunebwe, aho bashaka kubaho batavunitse. Yaboneyeho gukangurira buri wese kwirinda ibikorwa bibangamira ituze ry'abaturage no gushishikariza urubyiruko gushakira imibereho mu nzira zemewe n'amategeko. Reka dusoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare bakubiwe hafi inshuro 5 umushahara. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko buri musirikare yongerewe amadolari agera kuri 500 y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mushahara yarasanganywe. Abasirikare ba Kongo bari basanzwe bataka umushahara muke bagenerwaga kuko umusirikare muto yahembwaga amadolari ya Amerika 100. Itangazo rya gisirikare ya Kongo FARDC cyatangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahisemo kongera umushahara w'abasirikare mu rwego rwo kubereka ko bakwiye kugira icyizere cy'uko umushahara wabo uzakomeza kongerwa. Ubutumwa bukomeza bugira buti turashishikariza urubyiruko n'abagore n'abakobwa kwinjira muri FARDC kugira ngo turinde igihugu cyacu, twese hamwe turi imbaraga zikomeye. Abasirikare bongerewe umushahara mu gihe FARDC n'ihuriro rya FDLR Wazalendo Abarundi bakomeje guhangana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, mbwira kuri mwebwe mutarakanda subscribe kugira ngo mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro by'umwihariko bigaruka ku makuru abagezweho tugenda tubagezaho ahangaha. Mukomeze rero mugubwe neza.